Muveha wa uiti nuendeye na kwikia kithito kwikithia kana wa monkeypox kana mpox tunanyaika va Kenya hitino wa kiko kimwe kukwatikana kauntini ya Taita Taveta. Yo wa monkeypox ni mwao na wetawe ni chao kwa yutukwatiania na mwandiko itu Caleb Chalo ainanania na mutaalamu Dr. Pius Mutuko yulu wa wao. Nyamu yesekanie ta mpox. Mpox. Pena M na mpox. Nituisikana kwa ithana mowau kana ni kwethia wana mowau mesekania ta smallpox na ange meta wo chickenpox. Ala ni mukambe na musanduku. Lakini yu wesekania ta mpox. Na kiko chambe cho wau kiumbukie kati wa muvaka wa kaunti no ya Makueni na kaunti ya Taita Taveta. Na kwa vati nzio umunthi na ndagitali umwe wa kumava Makueni. Na ni umwe unethi wenda thiana kiko chambe cho wa mpox ula yu wambise no kiwa ando makekulia kana tutono cio kanthini wa lockdown otondo kwethiwa mwaka wa 2020. Twina Dr. Pius Mutuko kuma va county ya Makueni na ula wetha nthini wa kikundi cha ataalamu me mwana alama thiana amo wauma muthemba u umunthi watwelesie yona mwino yekwetwa mpox neyo miao. Karibu daktari Dr. Pius. Thank you Bwana Caleb. Kwa masito nitawa Dr. Pius Mutuko na I'm a medical doctor kana ni daktari na kwa utaalamu I'm a medical epidemiologist na itu iko nena ni muthukomi wa county government ya Makueni na kini ni school wa kwa Kilungu Kinini via division of disease surveillance then your Ministry of Health nina tongo ese timu ile na ndie ngina bandu beta wa Taveta one stop border point ulani mubakani wa Kenya na Tanzania then wa county ya Taita Taveta na niboke siambe yo wa mpox enethiwe yamanekana thini wa nthi itu ya Kenya na mundu lo nethiwe no wo ni mutoi wa maloli kana truck driver mundu wa miaka 42 umite county ya Kiambu sub county ya Kikuyu vandu veta wake no na nivo tunatumiwe tikeko kunikeli na tukisaubia report ila tunanenganie ya nikenda withie nitaelesia kila tonie na kana nibethiwe vena andu mama nikenie kana meno wouo alama na thengeanie na mundu lakini tathiteko kunikeli pa imundu tunakwate no uso. Labda Dr. Pius no tueleze kana yo wowo ukwata na ngagwata wambililie ba yo andu alama kete kukila makakethania kana ngi makanenga ne hagi pe no lawia wa kana yu nundu monkeypox ne yumelile undu kwa to keep social distance vinda ya corona whether no choki ndu kila twetele ingi thini wa ether wowo wa mpox no kumela kana nikikwitha kiitumika muno nikenda kuolanga ivyo vya ya mpox. Okay no sio Bwana Caleb ni waelesia nesa kana ni wewe tawa mpox lakini virus nayo tumita monkeypox virus na virus ya gunduliwe mwaka wa 1958 na 58 kwa Denmark vandu veta wa Copenhagen na yethiwe nthini wa monkeys ye kana omalai meka wa uchunguzi nthini wa lab na nivo sitojiza unie na kesi yambe yo onekie mwaka wa 1997 nthini ya DRC kamwana kai kavise ka miikenda na kumevindane yu uone withito ukiwa andu kwa ivinda kwa ivinda ilate sita sporadic outbreaks kugatha kwena outbreak ku ivindia ku yumelenge ati okuma mwaka wa 2022 nitithite na a lot of cases cia mpox reported across the world muno nthini ya Africa nitithite na cases isi reported Democratic Republic of Congo, Rwanda, Burundi, Uganda, South Africa, Nigeria ndisu ni siethitwe sino wosu wonekete na wo we group ile late sita clad not tasio no ikundisio wao so clad 1 ni common Eastern Central Africa na clad 2 ni common in West Africa so kesi ile naonekie Kenya na clad 2
is a West African variant na tinaelewa nikitenoni West African variant no tendeni wa East Africa but chuni choto nonie thini wakunikiliolona atwa iwe lab ya KEMRI, CDC, Walter Reed na National Public Health Lab nondo teteneso tangasa kana mundu ni muwa monkeypox titwa sample thini wa lab itatu na ila lab itatu sio theno ngina iwete kindu kimwe sietikilane ko utoguo nona atwa iwe thini wa lab itatu na masia kwina uso ko variant latin na West African variant tina bahati nondo niyo either less infectious kana mundu moko kwati onge betha bebina no wauayo wa ndwithawe na wa muito thini wa mwe wa moto na mutumia wanu na waiye na eso kuboa tinayo nake etamwe ko interview ina wetu yawe no wende na uya wake ndekwe mwewe uondo nawe no wa akikonde kwa muno na uketha na matonde matonde ni asiata sindithia undu wona mundu akwatwa nithia na ithia ndi na kigu na yekalo muno yeso twika tamavia na itonde thitha twika ikiuchu cha ukwata kikonde bandu bena katalu chali kanda kamene no kwata wanu uguso lakini uketha kikonde cha ukitena bandu bena kalima kana katalu bebina ukikwatwa na kwa oyu bai mundu teneso ko mana onake thia mundu kana mana isania kana ona bo yengwa ciake kana mana thenge ni wina uo na yo wina uima wa mwi bebina kwisa ukwatwa teno wa uonge ndini wa mwi waku utuma mwi waku witha wina obuthu wako kita mawau lakini ndelebo onu naendie atembea Kongo atembea Rwanda na tunaona ukiona kwa mania labda wauo lakini Kenya tetine sakona peno lawia wakana nundu mwaka wa 2020 na ila komililo wauo weta wa corona kana ekuya ya COVID-19 nituonie musundu wethinda yuo ka declare 20 ndine wake nduketa wa lockdown yino tueleze kana kulingana na woni waku nundu wau no kuona maybe no umbuke ukesethia no we yumilio muno tuikwasya kana nukumela muno lakini nukuona kana serikali ni yiyombanĩtie kwa kabiliana na wagunu wa mpox. Okay, you so far no kesi mwela yithitwe Kenya na ndisa kwera ni outbreak ina ya monkeypox na la corona kana la ya COVID-19 inoti na yo one case is considered an outbreak just like for cholera or polio na iti kunena mikakati lazi serikali thikite ni toeti nundu ando ndela me ulikandi ni akena kwesela border points nemekwe kwa screening ko nundu indindi ne tina ando mena wogo ando la meto na kotwete menda maumetenza ko uti nati maonekere thini wa i border points ina mai control wogo pina wago pia hata mwi nundu ne twetha twese kana mwe wetha na kindu tukita immune system kana ola pina wako kitana mo wau yo wau totona welesia fatality kana ni nundu pema wiwi wa mundu akwata no wiwi ucio kesethia andu ni matelemete meona chances kana ibuso ya ku survive ya mundu yende yo wau wa mpox wiwi onata ndakitali mbe wa ucio ndwithana ndawa nundu ni virus uketa uka wa no yuma mwini itina wa kilungu kia nondo mana lakini ona nondo metha mena ugo nthini wa nthino vela tumita o quarantine kana isolation wa isolate wa ona we ka self isolation itina 21 days woguo no mamwe na kaingendwe sandu tiathi nongea kama langa utia wana moke konde amina labda musesi wa Mutongo TV na mwithukisya no kwenda mana kana no kwenda kwigua ndeto ya mutaalamu wa kimwamwe yolo wa woguo wa mpox utona omwe ekata nundu ni umbukie neto ya weseile ba ndelebo sio na unakwatiwe no woguo ni ndeleba wa maloli amaenda amiendo miasa na no nesi iloba kuma Taita Taveta silaba ama kuweni endeto kwatanya na ilobi na kuya ndu ni waweta kana andu alama na muteye siendo amumwine so kwata kesi imwe okulona yite wa andu alama na bwa mabula makwatanga mabula su maibwa payo mu na thimu akethelo na kesi enu usinu bo musio lakini mwithukisia na musiesia no kwenda manai ndo na kwikata nikenda wesethia ni nekala ni ready
na nene subiana mundu basia it is better prevention kana ni laisi kusubia kutekuita mbe mundu atona kumanata kaneno wauo etha mundu ena wau muthemba wako kukunduka na ena historia ya kwetha nuna endete nthi ya Kongo kana Rwanda neo Wild Hospital live akuvi nikenda kauma kithimo kila chaile leke katumwa Ilovi lab isu na weta kithimo echama na specimen yetuma Ilovi mana nikenda tukwate report nikenda withia mundu usu nitatona kwikata kumudumia lakini ni sisi serikali ni ende na kuyumba ni batoneka tiete chanjo nthini wa nthi ya Kenya na veo ndawela ya ilile lakini yu kila ndona kuelesea mundu ethe no kususpect wena monkeypox we isolate onyo paracetamol etha we no ivyuve wewa wao ni onyo kiwu kinge no ithiumwa wewa mwe wena mino itina mithina tasio ta chuma kemu kana chuma ile owo no kuma mwe ni muvea muno Dr. Pius Mutuku kuma va kaunti ya Makueni na nondo akwitha na ivuso yeye mwana yako kanthini wa Mutongoi TV na kutuelesya yolo wawo wesekania ta mpox na kwa kumwithukisa ni wewe kana wawo wekwatanywa kwa kwisilanzia ya ngosi uketha wena kitau kitemekete bandu no ikwatana kana ikethanya na mundu wena wawo ni ukwatwa ni wawo wa mpox vamwe na nzinge ila Dr. Pius wethi wa akielesya ni kwito yuyu tuose kindu kila asoili makita ata hadhari ndisio kenge kwa ku Mutongoi TV nthini wa vilingi wa mavo kuma va wote Makueni nyeneta wa Caleb Chalo.